Putin jest, kako bi se ono reklo, novovjeki fašist, čija je ekonomija, čiji je proračun u ovoj godini bio praktički na koljenima. I ono što je zapravo u svemu ovome najtragičnije, da američki predsjednik, njegov sklop razmišljanja je isključivo hladnoratovski, čime se poklapa sa Putinom. Dakle, velike zemlje se dogovaraju o malim zemljama. Je li Trump rekao hvala Zelenskom i Ukrajincima što su ponudili, ne što su ponudili, nego što su dali pomoć sada? Jesmo li čuli riječ hvala? Donald Trump, kojeg ja često spominjem kao hodajući utjelovljenje svih 7 smrtnih grijeha, se pokušava predstavljati kao borac za kršćanske obiteljske vrijednosti. Je to užasno. Dok priča prijateljski sa Orbanom, dakle sa čovjekom koji na svom zidu, u svom uredu u Budimpešti ima kartu velike Mađarske koja obuhvaća cijelu Hrvatsku. Dakle, imamo u Rusiji, dakle, ekipu koja doživljava rat i istrebljenje ukrajinskog naroda kao sveti cilj, kao jednog svetog rata. Otac završio u zatvoru jer je njegova malodobna kćer na satu likovnog nacrtala rusku i ukrajinsku zastavu i napisala mir. I on je završio u zatvoru i oduzeta su mu roditeljska prava. Svemir, posljednja granica. Ovo su putovanja zvjezdanog broda Priča sa zapadne strane. Naša trajna misija je istraživati zločinački ruski svijet, ali u isto vrijeme emitirati i čistu prozapadnu, proukrajinsku, proeuropsku poruku na temeljima stare škole političkog zapada. Naš cilj je ujediniti u Hrvatskoj ispod naše vatre sve ljude od lijevog centra preko mitskog centra političkog do desnog centra koji će slijediti put do ukrajinske pobjede. Znači, priča s zapadne strane govori nasuprot pravednog i održivog mira. Što je preduvjet mira? Pobjeda. Neka vrsta pobjede. Zato govorimo o pobjedi. S druge strane, oko politizacije vjere, priča sa zapadne strane uvijek teži nasuprot onima koji politiziraju vjeru i te tradicionalne vrijednosti govoriti o univerzalnim vrijednostima. Na trećoj strani, mi uvijek govorimo o staroj školi političkog zapada naspram novokomponirane populizma koji najčešće dolazi sa desnice, ali i sa ljevice. U ovo novo vrijeme svi mi koji smo odgojeni i odrasli na američkoj strani, vrijeme je da se temeljimo naše politike na ujedinjenoj Europi. Zato umjesto trenutne Amerike i MAGA režima biramo ujedinjenu Europu i apeliramo na sve Amerikance da promene režim počevši od studenog 2026. pa do 2028. Veselimo se tomu, iako i onda znamo da je Europa ta koja će morati brinuti o sebi, a ne samo Amerika. I na koncu, kada govorimo o međunarodnim odnosima, nasuprot ruskog realizma, mi biramo drugu stranu koju smo nazvali neoidealizam, koji je pravi realizam. Prije nego što moj prijatelj Tonči predstavi današnjeg gosta, ja ću samo htjeti upitati jedno pitanje. Tonči, mi smo zemlja koja je čvrsto usidrena na zapadu. Kako to da je u ovom trenutku prema našim saznanjima ovo jedini prozapadni podcast, prvi i jedini? Kako to? Ko nas to sabotira? Teško je odgovoriti na to, jer kad se čovjek sjeti vremena od prije 50 godina, prije 40 godina, doslovce svi u Hrvatskoj su razmišljali o zapadu kao o nečem boljem. Doslovce nitko u Hrvatskoj nije doživljavao Rusiju kao nešto dobro, kao nešto čemu bi trebalo težiti. Na kraju krajeva, ako hoćeš uzeti u obzir ljude koji su naginjali u ono doba komunističkom režimu ili su bili članovi Saveza komunista, za njih je pretjerano spominjanje Rusije, pretjerano hvaljenje Sovjetskog saveza bilo samo po sebi opasno, jer
još od doba rezolucije informirala, je bilo jasno da to za nikoga u toj državi, odnosno u Hrvatskoj, nije dobro kao varijanta budućnosti. Još je čudnije to pozivanje na Rusiju i na Putina na desnom dijelu političkog spektra. To je za mene potpuni misterij. Međutim, nekakvom čudnom kombinacijom Putinove vješte propagande gdje on ljevičarima na zapadu nudi neku umivenu verziju Sovjetskog saveza sa crvenom zastavom Sovjetskog saveza, srpom i čekićem, a desnom dijelu političke scene nudi nekakav neokonzervativizam. Ne znamo od kud ga je isisao, jer ovo što vidimo danas u Rusiji je zapravo potpuno moralna degradacija društva, gdje je stupanj razvoda, količina pornografije, količina prostitucije, količina svakakvih zločina na dnevnoj razini zapravo govori više o dekadenciji i raspadu ruskog društva, što nema nikakve veze sa konzervativizmom i obiteljskim vrijednostima. Ali eto, za naivniji dio političke scene jedno i drugo hoda. Teško u Hrvatskoj naći čovjeka koji bi mogao bolje, odnosno u uskom krugu onih koji bi mogli bolje analizirati današnju Rusiju, njen odnos sa Europom i trenutak na međunarodnoj sceni. Dakle, u krugu tom uskom krugu ljudi koji rezoniraju s onim što mi govorimo i koji dobro razumiju što se danas u svijetu događa, je moj dobri prijatelj Vlado Vurušić. Vlado, jako mi je drago da si danas s nama. Želio bismo baš sa tom prodiskutirati sadašnji politički trenutak na međunarodnoj razini. Dakle, imamo jedan strašan rat koji bjesni u zaljevu i koji nekako naš je dojam ostavlja po strani drugi, jednako strašan rat u Europi, rat u Ukrajini, najveći kopneni rat nakon Drugog svjetskog rata na europskom kontinentu. Je li ti isto imaš dojam da je zapravo s ovim ratom Trump na neki način napravio uslugu Putinu? Apsolutno. To je, mislim, nažalost izvan svake diskusije i svake dileme. Trump je zapravo jedini trenutni pobjednik rata na Bliskom istoku koji traje i za koji, nažalost, uopće ne znamo koliko može trajati i da li se on stvarno, kako neki kažu, može pretvoriti u novi Vijetnam američki, kao što se, vidimo, Ukrajina pretvara u novi ruski Afganistan. To je jedino trenutno pomoć Vladimiru Putinu, čija je ekonomija, čiji je proračun po svim pokazateljima u ovoj godini bio praktički na koljenima zbog nafte, plina i svih onih ostalih energetskih resursa na kojima je Rusija počivala i zapravo gradila svoju i političku i ekonomsku i svaku drugu moć. Zapravo padom cijena nafte, okretanjem Europe od ruskih energenata, oslanjanje, pa smo vidjeli dogovore da Indija malo kupuje, malo ne kupuje, Kina kupuje vrlo jeftino rusku naftu, a onda je preprodaje skuplje na svjetskom tržištu, što čak između redaka pišu i ruski režimski mediji, ali ne smiju tome pridavati veliku pažnju, jer Kina je kao navodno njihov vječni prijatelj, saveznik i tako dalje. Tako da je Trump u svakom slučaju sada pomogao po nekim podacima u trenutno, otkad traje rat na Bliskom istoku, a pogotovo otkad je zatvoren Hormuz, u rusku blagajnu se dnevno slijeva od 150 do 200 milijuna dolara. Što znamo u šta zapravo ti novci će ići.
u trenutku kad je Rusija i socijalno počela padati, inflacija je divljala, penzije su počele padati. Prema tome, ovo je jedan pojas za spašavanje za koji ne znamo koliko će trajati. I još dodatno, ono što je najviše mora zabrinuti, a to je da kad pratimo svjetske medije, rat u Ukrajini nažalost je pao u drugi plan s obzirom na eskalaciju rata u Perzijskom zaljevu, uključenost tolikog broja država u taj rat i sve ove reperkusije daljne koje zapravo ne možemo predvidjeti, zapravo nažalost doveli su do toga da je nekakav interes za rat u Ukrajini, ne bi rekao izgubio se, ali u svakom slučaju pao, makar što se tiče medijske pozornice, mada vidimo da Europa i dalje dobro funkcionira, želi pomoći. Ali ono što ste i vi rekli na početku u uvodu i ti, Tonči, oko ruske pozicije, mislim da je, i o tome možemo razgovarati, a to je da ovaj rat protiv Ukrajine, ruska agresija na Ukrajinu, nije samo zadnji, ajmo tako reći, kako ga neki vole nazvati, kolonijalni ili zadnji imperijalni rat. Ovo je u velikoj mjeri ideološki sukob. S obzirom na to da znamo da je jedan od razloga, pod navodnicima, koje je Putin naveo zašto je napao Ukrajinu, je taj da sruši nacistički režim. I to je ono što si govorio, to kako prodaje crvenu zastavu i pobjedu Crvene armije u Drugom svjetskom ratu protiv nacizma, tako sad želi reći da je Ukrajina nacistička zemlja, kako bi se onda zapravo prikrio i ono svoj, ajmo ga tako nazvati, svoj fašizam. Vidimo da je veliki broj ruskih disidenata koji su morali pobjeći, on se lišio velikog broja obrazovanih ljudi, govori se o stotinama tisuća koji su kad je počeo rat Rusa, koji su napustili zemlju, koji su mogli toj zemlji pomoći u smislu demokratizacije, približavanje zapadu i tako, govore o tome da zapravo Putin jest, kako bi se ono reklo, novovjeki fašist, i odnosno da je ruski režim Putinov trenutno fašistički režim, naravno u uvjetima 21. stoljeća. On nije sasvim usporediv, naravno, sa nacifašizmom koji je vladao prije 100 godina. Ali je, nažalost, evo samo da završim, neću ugom pretjerao, nažalost vidimo da kad je počinjeno, sjetimo se šta smo i kako smo dočekivali 21. stoljeće. A sada smo u 2026. godini vrlo blizu onome što se događalo u svijetu, a pogotovo u Europi prije točno 100 godina. Plus minus, 5-6 godina. Da, doista zastrašujuće kad čovjek uzme u obzir kako sve ide. Dakle, ja sam davno ocijenio agresiju Rusije na Ukrajinu kao najvažniji međunarodno politički događaj prve polovice 21. stoljeća. Dakle, ishod tog rata presložiti će Europu kao što je u 21. stoljeću, kao što je svojedobno ishod Prvog svjetskog rata presložio Europu u 20. stoljeću. I prema tome kako će Europa i Rusija izgledati nakon rusko-ukrajinskog rata, nakon ruske agresije
Ukrajinu će se definirati ostatak ovog stoljeća u Europi i na čitavom eurazijskom kontinentu. Naime, poraz Rusije, to je posve jasno, poraz Rusije u agresiji na Ukrajinu znači kraj Putinovog modela vladanja. Znači kraj ortačkog kapitalizma na ruski način, znači kraj mita o ruskom uspjehu, a sad dolazimo do najvećeg apsurda. Putinov uspjeh je zapravo počivao na još jednoj američkoj budalaštini, a to je Busheva invazija na Irak. Dakle, Putin je preuzeo Rusiju u katastrofalnom stanju od Borisa Jelcina. I u trenutku kad je doista Rusija bila na rubu pucanja, dakle nakon 2 čečenska rata, nakon poraza u Afganistanu, nakon katastrofalne privatizacije, nakon uske sprege kriminala sa obavještajnom zajednicom i sa gospodarstvom i sa politikom, dolazi invazija Georgea Busha mlađeg na Irak, sumanuti rast cijena nafte, što onda silno pogoduje Putinu da se izvuče iz problema u kojima je bio i čitav mit o ruskom uspjehu, o fenomenalnim ruskim investicijama, o tajkunima koji kupuju jahte i žare i pale po modernim ljetovalištima u Europi, kupuju stanove, kuće, nekretnine po Londonu, po Parizu, pa i ovdje u Hrvatskoj. Dakle, sve to se temeljilo na još jednoj potpuno sumanutoj američkoj procjeni brzog rata u Iraku. I sada, opet, 23 godine poslije, kad je Putin u teškoj gospodarskoj situaciji, se pojavljuje još jedan lik na čelu SAD-a. Čovjek ne zna da li bi se smio ili bi plakao, koji pokreće opet još jedan rat, koji opet ide na ruku Putinu, ali ja bih rekao tu uz jednu bitnu promjenu u odnosu na razdoblje od prije 23 godine. Da će se složiti i ti Vlado i ti Matija sa mnom. Dakle, kod onog prvog, dakle, američke agresije na Irak je američko vodstvo ondašnje nastojalo koliko god je moguće konzultirati svoje saveznike o tome. Dakle, provedena je jedna prilično opsežna rasprava kod svih. Sjećam se da je postoji ozbiljno Hrvatska pitana za dopuštenje za korištenje našeg zračnog prostora. Dakle, to je baš ono formalno pitali. Dakle, sve članice Europske unije, sve kandidate za Europsku uniju, sve kandidate za NATO su pitali dopuštate li nam da preko vas letimo ovoj operaciji. Da ne govorimo da je provedena čitava serija rasprava u Vijeću sigurnosti koja je dokazivala, kojom je Amerika dokazivala da se mora provesti agresija na Irak, jer taj režim stvara oružje za masovno uništenje, što je isto bilo fenomenalno, kao što je rekao Hans Blix, ondašnji direktor IAEA, kad je taj rat bio gotovo. Dakle, 100% evidencija postojanja oružja i nulta evidencija lokacije tog oružja koje navodno postoji. Dakle, u odnosu na to razdoblje kad se ipak razmišljalo o saveznicima, sada imamo predsjednika SAD-a koji kreće u to jer se eto dogovorio sa Izraelom da se u to može ići ne pitajući nikoga. Dakle, na sve ovo što si naveo, dakle, postavljanje Ukrajine u drugi plan, pomoć Putinu sa cijenom nafte, ja bih dodao još jedan detalj, a to je za Trumpa još jedna zlatna izlika da Ukrajini ne može poslati nikakvo oružje. Jer eto, najradije bi poslao Patriote ili rakete, prodao Evropskoj uniji da pošalje Ukrajini, jer od Trumpovog dolaska na vlast SAD ne šalju ništa, nego samo prodaju, a ako neko kupi pa donira Ukrajini. Ali ne možemo ni prodati, jer nam sve treba za obranu Izraela. I, pardon, usred ovog, sjetimo se prije 2-3 dana, je napao Zelenskog i pohvalio Putina, što je zapravo jedan
kako bi rekao, čak i politički apsurd u svemu, u svojoj ovoj A šta je još situaciji. sljedeći apsurd na sve? Tko je od zapadnih saveznika zapravo najviše htio pomoći i pomaže sada u ratu protiv Irana? Ukrajina, koja je poslala svoje stručnjake, antidron, protuzračna obrana. Znači, dio ukrajinskih vojnika je sada na Bliskom istoku, brani Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate, Oman, Saudice, Katar, Kuvajt. Sve te zemlje koje možda jesu nešto djelomično pomagale Ukrajini u smislu humanitarne pomoći, ali u isto vrijeme zemlje koje su utočište za Hamasovce, koji imaju specijalnu vezu sa Irancima, a opet Ukrajina je svjesna da... Putin je posjećivao Rijad i dolazio... I tamo su nekakvi pregovori, što zna, i ko zna šta Vitkov i Kušner tamo rade još ispod stola sa svima njima. Međutim, ono što želim reći, je li Trump rekao hvala Zelenskom i Ukrajincima što su ponudili, ne što su ponudili, nego što su dali pomoć sada? Jesmo li čuli riječ hvala? Ne. Ja mislim da nismo. Problem je u tome, po meni, što je sam Trump zapravo, on razmišlja, on naravno je neuračunljiv, ali njegov sklop razmišljanja je isključivo hladnoratovski, čime se poklapa sa Putinom. Dakle, velike zemlje se dogovaraju o malim zemljama i kako se veliki dogovore, tako mali se moraju postupiti. I ono što je zapravo u svemu ovome najtragičnije, da američki predsjednik, a znamo šta je Amerika uvijek predstavljala za zapadnu civilizaciju, demokracija i ono kako joj se voli govoriti, lučonoša slobodnog svijeta, trenutno ima predsjednika koji je zapravo fasciniran diktatorima. Da. Kao što je Putin, kao što je Kim Jong-un, kao što je Lukašenko. I on sam očito njima zavidi da su oni na vlasti 20 ili već koliko godina, Putin konkretno 25, Kim Jong-un kratko, ali... I održavaju parade. I održavaju parade, spomenike i tako dalje. Dakle, on je opčinjen diktaturama, on je opčinjen velikim zemljama. Njemu je vjerojatno način na koji je Putin anektirao Krim zapravo dalo nekakav šlagvort za Grenland, na primjer. Ja sam, ako Putin može relativno mali Krim, mogu ja veliki Grenland. Prema tome, on je, nažalost, neuračunljiv. Nažalost, problem je da većina evropskih političara ili analitičara ili kogod pristupa politici Trumpa racionalno. A nažalost, mislim da je to velika greška, jer mi ne možemo racionalno razmišljati, jer da on racionalno razmišlja, on ne bi uletio, ja mislim, ovo ću reći, mislim, u Netanjahuovu zamku da pokrene ovaj rat, jer je mogao, vjerojatno, CIA je sigurno jedna od najsposobnijih tajnih službi, koja mu je sigurno mogla reći šta se sve može dogoditi, koliko je taj Iran jak, šta se može dogoditi sa energentima, a on sve to nije uračunao. Na sličan način, srećom, kao i Putin koji je mislio da će za 3 dana doći do Kijeva, tako je Trump mislio da će nakon 3 američke rakete koje će pasti na Teheran, tisuće ljudi izaći na ulice i srušit će režim. Dakle, potpuno ili je imao krive podatke, u što sumnjam, ili je zapravo ih uopće nije percipirao, kako bi rekao, ili mu se ovi njegovi suradnici, za koje znamo koji su više poltroni nego suradnici,
zapravo nisu usudili reći što je, kažu ovi neki ruski disidenti, da se to zapravo dogodilo i Putinu, da su podaci FSB-a i vojne obavještajne službe govorili nešto drugo, odnosno da su pretpostavili da otpor Ukrajinaca može biti ovakav, međutim Putin je to zanemario. Da, dakle, hoću reći, nemoguće je racionalnim putem obrazložiti nečiju iracionalnost. Upravo. Sve što Trump zapravo radi je posve iracionalno. Dakle, ja ne bih htio da neko stekne dojam da mi, kritizirajući Trumpa, navijamo za opstanak ajatolahovog režima u Iranu. Ne daj Bože, dakle, radi se o totalitarnom sustavu koji je došao na vlast u revoluciji koja je srušila šaha. Nakon što su pobjedili šaha, političkim nasiljem je ekipa oko ajatolaha... Koji također nije bio neki bombon, što bi se rekao. Šah nije bio nikakav bombon, objasnit ćemo i to. Dakle, ajatolah Homeini je sa svojom ekipom uspješno političkim nasiljem eliminirao svu oporbu koja je bila zajedno s njima pri rušenju šaha i uspostavio svoju vlast. To je počelo 1979. Nakon čega su imali 10 godina rata sa Irakom. U tom ratu je ovaj režim konsolidiran i u tom ratu su se zapravo protiv njih našli doslovce svi, čak i Rusi. Međutim, nakon dolaska Putina na vlast počinje zbližavanje ta dva režima, jer je Putinu bilo stalo da preko njih ima vezu u Siriji i sa svim ostalim pijunima koje Iran razmjestio na toj šahovskoj ploči. Koju je on u zadnjih 10-15 godina počeo provoditi. Dakle, sama ideja o rušenju vlasti zračnim udarima je toliko blesava da je zapravo neizgovoriva. Dakle, mi imamo primjer u povijesti da je protiv jednog totalitarnog sustava 4 godine vođena žestoka kampanja zračnih bombardiranja. I nije došlo do pobune. Dakle, protiv Hitlerove Njemačke 4 godine je vođena zračna kampanja bombardiranja prema čemu je sve što je trenutno viđeno u Iranu kamilica. Nije došlo do ustanka naroda kojim bi se izbacio Hitler i SS, Gestapo i ostalo. Kad se pokušalo, to su u tren oka zagazili. I zato se vraćamo na početak čitave priče u Iranu, a to je kako se uopće završilo u sadašnjem stanju, a to je rušenje premijera Mossadeka 1953. koji je iskoordinirala CIA zajedno sa britanskom MI6 u trenutku kada je Mossadegh odlučio nacionalizirati izvore nafte u Iranu. I to je zapravo primjer kako se radi promjena režima sustavno. Dakle, organizirana je oporba. Obavljen je posao mobilizacije svih slojeva društva i vjerskog dijela, dakle vjerskih vođa, i sindikata, stranaka, udruga, autoprijevoznika, obrtnika, plaćene su radio postaje. Dakle, bila je čitav mehanizam prikupljanja narodnog gnjeva koji je onda rezultirao sa time da jedva dočekan vojni udar Šah Reze, dakle časnika Reze Pahlavija, koji onda sam sebe proglasio za šaha. Dakle, u ovom slučaju mi zapravo u Iranu nemamo ništa od toga, nego idemo pobiti jedan dio iranskog vodstva i onda će se narod sam o sebe dići. Dakle, uzmeš u obzir da je u doba ovih ludorija Ilona Muska početkom prošle godine u ovo doba ukinuta redakcija na Farsiju, dakle na iranskom jeziku, Glasa Amerike, dakle da nemaš neovisne vijesti na svom jeziku, da nije učinjeno gotovo ništa po pitanju organizacije iranske oporbe, bar da su im podijelili nekoliko tisuća Starlink antena, da imaju neovisni internet. Ne?
Nije rađeno gotovo ništa u vezi zaštite iranske oporbe od progona iranskih vlasti, dakle da im se da azil u SAD-u, ma kakvi, to je otežavano od dolaska Trumpa. Dakle, sve što se radilo je bilo zapravo suprotno onome što bi čovjek očekivao kako se radi promjena vlasti, i to čak u zemlji koja je već jednom imala promjenu vlasti sponzoriranu i od SAD-a. Dakle, niti vlastite kuharice nisu poštivali, nego idemo bombat pa će se da sam po sve. Da, jer to je zapravo kod takvih režima slično sve ovo što si govorio za Iran, kako je u ovih godina, 40 i koliko, 6 godina je već taj režim na vlasti, kako su ono što bi se reklo potaracali svaku oporbu, svako drugačije razmišljanje i tako. To isto zadnjih 10 godina, 15, zapravo od početka, ali u zadnjih 15 godina radi Putin. Da, to je isto što metoda. Ni u Iranu, ni u Rusiji, ni u nekim drugim, Sjevernoj Koreji i tako, u tim režimima zapravo ne postoji trenutno, nažalost, ni jedna snaga koja ima, politička snaga koja ima snagu ili logistiku da može preuzeti vlast u slučaju ili podići neku bunu ili bilo šta. Vidimo to konačno i u susjednoj Srbiji, već godinu i po dana se ništa praktički suštinski ne događa. Jer mislim da je iz povijesti, kad gledamo većinu tih totalitarnih režima i diktatora, zapravo su nema dok ne sruše ono što je Lenin govorio, mangupi u vlastitim redovima. Dakle, dok se ne pojavi u Iranu dio, bilo u ovoj republikanskoj gardi, bilo oko predsjednika Pezeškijana, u Rusiji neko od FSB-ovaca ili vojnika unutar, što je trenutno iluzorno razmišljati, ne vidimo te ljude ni tamo ni tamo. Ali dok tako ne bude, konačno, ko je najsličniji je ono, ne moramo daleko ići, pogledajmo šta se dogodilo u Rumunjskoj sa Ceausescuom. Točno. Njega je srušio narodni bunt, ali politički su ga zamijenili ljudi koji su bili njegovi suradnik, Iliescu i ovi drugi oko njega. Tako da dok se ne pojave upravo ovo što sam rekao, mangupi u vlastitim redovima, toga nažalost ne može biti. To je isto bilo i u Srbiji s Miloševićem i sad da ne nabrajamo druge. Ali to je neki povijesni slijed događaja. Da, 2014. je Euromesco, dakle network think tankova na Mediteranu, Euro-Mediterranean Study Commission, u kojem sam ja bio predstavnik hrvatskog think tanka Euro-Mediteranski forum, napravio radnu skupinu zajedno sa Strategic Studies Networkom kojeg vode Amerikanci, tamo su mahom azijski i američki think tankovi. Mi smo se zajedno napravili radnu skupinu od 20 ljudi za izradu sveobuhvatne studije arapskog proljeća. Ja sam bio baš u dijelu koji se bavio sa tim mehanizmom prevrata. I zaključak je isti posvuda, da li se radi o istočnoj Europi, Iranu, Bliskom istoku, Sjevernoj Africi, mehanizam je potpuno isti. Moraš imati dva preduvjeta da bi prevrat uspio. Prvo je naravno da se dijelu režima koji je nezadovoljan sa sadašnjim stanjem ili naslučuje da će doći do promjene koja će biti jako turbulentna, a koju treba preživjeti. Dakle, dijelu režima konačno padne na pamet da bi se moglo odvojiti i provesti promjenu u cilju vlastitog političkog preživljavanja. I drugi preduvjet je organizirana oporba kojoj će u krilo pasti vlast, koja mora biti sposobna zajedno sa dijelom bivšeg režima konsolidirati vlast nakon nereda, prevrata. Jer nije poanta
provesti prevrat. Poanta je konsolidirati vlast nakon prevrata. Zato moraš imati organiziranu oporbu u kojoj moraju sudjelovati ljudi koji imaju iskustvo u vođenju države iz bivšeg režima. Dakle, kao što si rekao, nigdje, niti u Rusiji, niti u Iranu, nijedan ni drugi mehanizam za sad nije postignut. Nijedan ni drugi preduvjet nije postignut i jako je teško očekivati neku promjenu. Kod Irana pogotovo je to neobično jer su se oko njih 40 godina trudili i ništa nije uspjelo. U Rusiji, naravno, kao što znamo, Putin ubije, otruje, zatvori, progna iz zemlje pa ubije svaku moguću oporbu. Dakle, tu će isto biti jako teško vidjeti dan kada će se u Rusiji stvoriti netko dovoljno suvisli da shvati da je sadašnji odnos Rusije prema Ukrajini i prema Zapadu zapravo potpuno besmisleno i da ih to uvalje u ponor. Ti si nešto htio reći? Ma, gledajte, samo stvar je u sljedećem. Znači, kao što je Tonči rekao, iranski teokratski režim je zločinački režim. Da. U zadnje vrijeme su ubili nekoliko desetaka tisuća prosvjednika. To su najčešće mlađi ljudi, ljudi koji bi mogli donijeti nekakve promjene. Ali ekipa koja pokušava ne srušiti taj režim, nego napraviti deal zapravo. Trump želi deal, a ne može napraviti deal jer Izraelci dosta dobro isto ubijaju sve ove ostale i radikaliziraju i dalje taj zločinački režim koji je isto ideja, jer potiče iz nekakve njihove vjere, a bitno je za naglasiti, Netanjahu je pod optužnicama u Izraelu. Da. U Izraelu se, nažalost, također rađa njihova vrsta teokratske države, gdje njihovi neki ministri, svi znamo za Smotrića i Ben Gvira, to su najpoznatija imena, ali ima tamo drugih ljudi koji zapravo isto žele dovesti na vlast njihovu verziju teokratskog režima. I zamislite što se tu može sve dogoditi. To je a u isto vrijeme, šta se danas događa i što je Tonči isto danas vidio, znači, pokušavamo srušiti, zapravo ne znamo je li pokušavamo srušiti teokratski režim ili što zapravo tamo radimo, žele ih bombardirati u Stone Age, kako oni kažu, ali Iran je toliko velika zemlja da će to trebati puno novaca da bi se bombardiralo. Ali što se danas događa? Kriminalac pod optužnicom Netanjahu čestita, odnosno šalje video podrške malom diktatoru Orbanu u Europi. Diktatoru. Kako ga je zvao Juncker, jel tako, mali diktator u biti. Znači, imamo osovinu autokracija. Anne Applebaum u svojoj knjizi Autocracy Inc. opisuje kako postoji svjetska koncern autokracija i kako oni zapravo sebi drže gaće jedni drugima. Fingiramo da se borimo protiv teokratskog režima. Je li Orban slao nekakvu mađarsku mornaricu u Hormuz tamo? On je zapravo rekao da se ne želi miješati, ali Netanjahu daje podršku Orbanu. Pa da nam malo, gospodine Vlado, recite, uskoro dolaze i ti famozni izbori u susjednoj nam Ugarskoj. Šta se tamo događa? Pa evo, samo bi se nadovezao na vas dvojicu prije ovoga, ako mogu. Dakle, kad ste spomenuli Trumpa, da bi se on nagodio sa iranskim režimom, vidimo šta je napravio u Venezueli. On nije skinuo režim, on je samo oteo predsjednika, a zapravo i dalje komunicira ili zapravo surađuje sa ostacima tog režima. Znate šta je grozno? Da. Točno. Dakle, on bi najradije da se taj režim u Iranu nekako ublaži, da on onda s njima sklopi deal o izvozu nafte, ne? A to ne ništa može. više od toga. Jer njega ne zanima promjena režima kao takvog. Ako će se ovi biti njega ne zanima ljudska prava. Susretljivi, kako bi se reklo, njemu je njega zanima deal. Sve jedno. Da. Njegov partner Netanjahu, dakle, Netanjahu, kao što si spomenuo, da rata nema, završava na sudu i vrlo vjerojatno u zatvoru. Netanjahu pak
U ovom ratu, kao što je jako lijepo u New York Timesu komentirala izraelska novinarka Majra Zohshain, kaže da je ovo rat koji u stvari najviše odgovara Netanjahu. Jer svaki ishod je za njega dobar. Ako iranski režim padne, super, uspio je srušiti konačno teokratski režim. Ako Iran završi u potpunom kaosu, građanskom ratu, neredu koji će se prelivati na susjedne zemlje i na čitav zaljev, opet dobro, takav Iran neće biti sposoban njemu napraviti nikakvu štetu. Ako režim opstane, ali bude gospodarski oslabljen, opet dobro, neće imati love bar 15-20 godina za razvijati nuklearno oružje i balistički raketni program. Ako pak režim opstane sa svim naoružanjem, a barem sam probao, ne, i zato morate birati mene, jer ja sam još 4 taj godine. koji će vas voditi opet u bitku sa jednako odlučnim protivnikom, ja znam kako se to radi. Dakle, on doista igra tu igru. I tu je zapravo raskorak njih dvojice. Trump pokušava napraviti nekakav deal sa nekim tamo normalnim da bi cuclao naftu, a ovaj zapravo pokušava i Iran toliko gospodarski unazaditi da zapravo ne bude za njega problem. Međutim, ta dva napora zajedno imaju jednu zajedničku točku, a to je Putin. Dakle, uništiš li Iran, u naftnom smislu ideš na ruku Putinu. Dovedeš li Iran po svoju naftnu kontrolu, opet ćeš se sa Putinom dogovarati o cijeni. Dakle, u oba slučaja igraju u korist Putina. Odnosno, igraju anti-ukrajinsku igru. Da. I sada dolazimo do te podrške iz Tel Aviva, iz Jeruzalema prema Budimpešti. Da se sad vratimo na to. To je ideološka podrška. To je sigurno ideološko pitanje. Znamo kako je Orban se ponaša i kako hvali i Trumpa. On je otvoreni trumpist. Konačno pretpostavljalo se da nije ovaj rat, da bi vjerojatno na zadnji miting, pretpostavljalo se na zadnji Orbanov miting u Budimpešti, da bi najvjerojatnije se pojavio Trump. Međutim, sad Trump ima drugih problema pa neće. Ali ti izbori su važni iz nekoliko aspekata. Prvi, da nakon toliko godina konačno se vidi da se demokratskim putem može srušiti jedan autoritarni premijer, kao što je Orban, i taj režim koji je zapravo autoritaran i nacionalistički, antievropski, više, kako bi ono rekao, u tom negativnom smislu istočnjački, a ne zapadni, jer Mađarska pod Orbanom zapravo je, ajmo tako reći, derogirala sve zasade na kojima počiva Evropska unija i zbog kojih su krajem 80-ih zapravo sve istočne evropske zemlje se i okrenule prema Evropskoj uniji. Njegov dolaskom Petera Mađara na vlast, mislim, prvo on će imati jako puno, ako se to dogodi, a nadamo se da hoće i pokazuje ankete da bi se to moglo dogoditi, on će dobar dio vremena onog što, kako bi se reklo, će izgubiti da poništi sve ono negativno što je u ovih koliko 12-13 godina vladavine, ili 15 koliko već ima od Orban. 10-16 godina, Četniman. Dakle, da to na neki način sredi. Mislim da se ono što znamo Orban i priprema za to vrijeme, tako da je on zapravo ima svoje ljude i financijski je vrlo moćan, ušao u sve pore mađarskog društva. Pa i malo dalje, izvan granica također. Tako je. Vidimo šta radi u Rumunjskoj s manjinom, u Srbiji, Banja Luka, Republika Srpska, u Slovačkoj, jel? Da.
Tako, međutim, ono na prvu mislim da bi bilo naravno dobro prvo da se vidi da jedan takav autoritarni premijer može past, da dođe jedan, ajmo tako reći, normalan evropski politič, od kojeg možda ne moramo očekivati čuda. On vjerojatno nije ništa manji, ajmo tako reći, mađarski nacionalist, ali je okrenut prema Briselu i šta je u ovom trenutku naravno pozitivno, i tu bi moglo doći upravo što se Ukrajine tiče do velikih promjena. Dakle, vi ne bi imali više ni jednu zemlju koja bi mogla na taj način stavljati veto ili onemogućavati bilo vojnu, bilo financijsku, bilo kakvu drugu pomoć Ukrajini. Slovačka je tu Fico je tu preslab, konačno i njega za godinu dana čekaju izbori i on vrlo vidjeli smo u Pragu, neki dan se 250,000 ljudi skupilo u Pragu, dakle, a znamo da je tamo kohabitacija, češki predsjednik je prozapadni. Mislim da ali da nemojmo zaboraviti, danas su izbori, ne znam kad će se ovo biti, izbori u Sloveniji koji su vrlo bitni, ne samo naravno za Sloveniju, nego za nas, upravo radi tog Janšinog odnosa prema Evropskoj uniji, prema Trumpu, prema Orbanu, i mislim da bi eventualna pobjeda Janše značila ponovni povratak Slovenije na Balkan u onom negativnom smislu, i mislim da bi se tu onda moglo doći do opet dodatih nekih komplikacija, mada kažem Slovačka, Slovenija ipak nemaju tu političku moć u Europskoj uniji kao što ima Mađarska, a i Janša, iako je, ja mislim, s obzirom na njegov politički kako bi rekao, političko rasuđivanje, on je sigurno bliži Putinu nego nekom zapadnoevropskom političaru. Sad o tome kako će se Janša postaviti pričekajmo da vidimo hoće li uopće postati premijer. Ali i s njim bi se dalo razgovarati. Međutim, sa Orbanom se evidentno ne može razgovarati. Dakle, članak koji je donio Washington Post o tome da je prema zapadnim obavještajnim službama zapravo ruska obavještajna služba već jako prisutna u Mađarskoj, što pokazuje zapravo priličnu zabrinutost Putina za ishod izbora i za gubitak svog pouzdanog pijuna. Lažni atentat su mu predlagali. Tako je, čak predlažu da se fingira atentat koji bi mu digao rating. I tu dolazi do još jedne zanimljive vijesti, a to je da je Sijarto doslovno odmah nakon sastanaka Europskog vijeća nazivao Lavrova i informirao ga o tome što Europska unija odlučuje kada se radilo o odnosu prema Ukrajini i prema Rusiji. Pazite, to je dno dna. Dakle, to zapravo pokazuje da taj režim, ja bih ga stvarno zvao režimom, nema nikakve dodirne točke sa Europom, ali ima jake dodirne točke, jako uporište u Moskvi, koja pokušava na svaki način održati taj režim koji će, nadam se, konačno pasti. Ja isto se ne nadam ko zna čemu od Petera Mađara, na kraju krajeva iz istog ideološkog to je ono mangup u našem, ono što smo govorili. Isto mangup iz Orbanovih redova. Da. Međutim, nadam se da će barem biti razumni i shvatiti u kojim je okolnostima. Da će biti operativni. Naime, što mu se može dogoditi? Može mu se dogoditi to da Europa upravo radi Orbana promijeni način glasovanja. I da zapravo čim više počnu zaobilaziti Mađarsku u svemu, a jako je nezgodno imati Europsku komisiju i ostale članice Europske unije protiv sebe baš za sve.
I tako da je Peter Mađar počeo sa svojom kampanjom stvaranja simpatija na zapadu. Bio je tu i sastanak sa Donaldom Tuskom na Minhenskoj konferenciji. Dakle, polako svima daje do znanja da je on tu, da se pripreme. Ja se isto nadam pametnijim i korektnijim odnosima na relaciji Hrvatska-Mađarska koje su pod Orbanom doista katastrofalni. Mislim, nemamo zaboraviti da je Zsolt Hernadi, direktor MOL-a, još uvijek na hrvatskoj tjeralici Interpola, još uvijek ga Mađarska štiti. Dakle, a na tjeralici radi korupcijske afere s kojom su došli do većinskog vlasništva u INI. Dakle, da nama je svakako stalo da se Orbanov režim makne, i to zato što to s jedne strane konsolidira Europsku uniju, s druge strane olakšava pomoć Ukrajini, koja je u teškom stanju i koju Mađarska blokira kako god zna, ali ja tu nikako ne bih zaboravio još... To je granična zemlja, oni graniče. Granična zemlja i to je još jedna stvar koja se tiče i nas i Ukrajine jednako, odnosno naših prijatelja u Slovačkoj i Rumunjskoj, odnosno naših prijatelja u Srbiji, a to je Orbanova karta Velike Mađarske. Dakle, mene doista fascinira da predsjednik Republike Hrvatske na Hvaru mirno jede škampe i ostalu riblju populaciju, ne, dok priča prijateljski sa Orbanom, dakle sa čovjekom koji na svom zidu, u svom uredu u Budimpešti ima kartu Velike Mađarske koja obuhvaća cijelu Hrvatsku, cijelu Slovačku, trećinu Rumunjske, petinu Ukrajine i Vojvodinu čitavu. Konačno imaju spomenik u Budimpešti, ne u Budimpešti, u Debrecenu, gdje se rijeka spominje kao Mađarsko more, jel? Mislim, postavio je u Debrecenu spomenik osakačena Ugarska. To je jedan torzo žene sa odrezanim nogama i odrezanom rukom. Dakle, bez Slovačke, bez Transilvanije u Rumunjskoj i bez Hrvatske. Dan dakle, sjećanja imaju na dan kad je potpisan Trijanonski sporazum, jel? Tako je. Kad stavljaju na svim institucijama su zastave na pola koplja. Dakle, na isti način na koji planira aneksiju petine Ukrajine, na taj način on zapravo planira podčinjavanje čitave Hrvatske. Da ne bude zabune. Mislim, jer vidim da je tu u Hrvatskoj jako puno ljudi koji briju na Orbana jer je on kao desničar. Kakav crni desničar čovjek planira aneksiju Hrvatske u Veliku Mađarsku. Dakle, da je to izveo Vučić, svi bi se digli na noge. A ovdje kad tako nešto radi Orban, onda je to šala, a čujte, ljudi smo. Ne radi se o šalama, radi se o isturenom trojanskom konju Kremlja koji radi u Europskoj uniji protiv Europske unije. Današnja Ugarska je stvarno tragikomična. Znači imamo i dalje regenta bez krune, admirala bez mornarice, čovjeka koji je kancelar premijer sa nekakvim super predsjedničkim ovlastima. Znači imamo sve moguće paradokse politike koje on provodi, a ljudi zaboravljaju, znači oni su izrazito otporni režimi. Orban igra svoju igru od samih početaka. I vidite sad kako je kraj blizu, nadamo se, ali on je emitira kao da je jači nego ikada. Ljudi zaboravljaju da će Orban ostati Orban do kraja. Vučić će ostati Vučić do kraja. Dodik, koji je sada napravio 180 stupnjeva, će ostati Dodik do kraja, jer on sada služi MAGA režimu. Da. Ne služi Madeleine Albright koja ga je postavila 98. nego MAGA režimu, a MAGA režim na ove naše nesretne prostore isto može gledati da sutra povuče svoju iz Bond stila Amerikance. Što će onda napraviti? Znači, Europa mora otići na Kosovo i braniti Kosovo. Jer Vučić će ostati Vučić do kraja, Orban će ostati Orban do kraja, Dodik će ostati Dodik do kraja. Čak i kad ga nema na vlasti, Dodik je opet na vlasti. Njegovi ljudi su... Ti režimi su užasno otporni i Europa mora naći mehanizme. Znači, Europa i dalje surađuje sa Vučićem. Ajmo ga totalno izolirati. Europa i dalje želi Bosnu i Hercegovinu da uđe, međutim imamo tamo jednog aktera koji je najgrozniji, Dodikovci. Te likove se treba maknuti sa političke scene.
Nažalost, MAGA režim će ih sada zadržati. Znači, dok je Bosna i Hercegovina ne može ući, nažalost, u Europu, dok imamo ovakvo uređenje nesretno i, nažalost, Hrvatska će dalje morati tu veliku granicu održavati. Vučića, moramo objasniti da Vučić više ne smije biti ni pridruženi član EPP-a. Mislim, znači ti naši pučani bi isto trebali reći, gle, Aco, gotovo je, ideš van. Zašto mi to ne čujemo? Znači, i dalje se surađuje sa Vučićem. I dalje se surađuje, i dalje se recimo sada ova Europa popravlja naftovod koji je uništila Rusija da bi Orban mogao dobivati svoju naftu. Znači, Europa je toliko ide na čuvanje nacionalnih interesa svojih država članica, čak i kada rade protiv Europe. Ali to je uobičajeno. Mislim, na kraju krajeva nešto sam stariji od tebe, pa se dobro sjećam kako su izgledali pregovori Hrvatske sa Europskom unijom i koliko su ondašnje zemlje članice, konkretno Italija i Slovenija, radile pritiske na komisiju, odnosno koliko komisija štuje interese svojih članica na štetu zemalja koje su posve u pravu, ali nisu članice. I na štetu Unije kao cjeline. Čak i na štetu Unije kao cjeline, jer gazi neke univerzalne principe. Mi smo to doživjeli kod gospodarskog pojasa, naravno ne na skali i sa jednom količinom užasa kao Ukrajina sada, ali na potpuno isti način. Dakle, ono što su Slovenija i Italija tražile, to je Unija slijepo izvršavala, iako je to bilo protivno njihovim principima, na štetu Hrvatske. Sada, poštujući stajališta Slovačke i Mađarske, Evropska unija gazi Ukrajinu koja nije članica, nego samo kandidat. I sigurno će biti daljnjih pritisaka prema Ukrajini u postupku pristupanja, pri čemu moj dojam bi ekipa koja je zadnja ušla u Europsku uniju, dakle Hrvatska i ovih nekoliko članica na istoku Europske unije bi ipak morali davati signale na Europskom vijeću da se ne smije ponavljati prema Ukrajini takav rigidni pristup obzirom na okolnosti u kojima vode pregovore o pristupanju. Niko nije pregovarao kroz rat, nego kad je rat bio gotov, ne. Dakle, bit će jako neobična konstelacija. Dakle, da se vratimo na naš početak razgovora, na isti način kao što je Prvi svjetski rat presložio Europu u prvoj polovici 20. stoljeća, rat Ukrajine i Rusije, odnosno ruska agresija na Ukrajinu i njezin ishod će presložiti čitav euroazijski kontinent kao najvažniji događaj prve polovice 21. stoljeća. Poraz Rusije će značiti zapravo gubitak ruskih položaja u čitavoj Aziji. Dakle, već sad je očito da Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan nisu više toliko pokorni kao što su bili. Da više se orijentiraju prema Kini, odnosno prema Europskoj uniji. Jednako tako nestala je ruska pozicija na Mediteranu. Poraz Irana, odnosno slabljenje iranskog režima Sirija, porazum u Siriji. Poraz u Siriji je već bio silan udarac gdje je jaku ulogu odigrala Turska. Tu treba priznati. Jednako tako bi jako slabljenje iranskog režima dodatno narušilo ruske pozicije u Srednjoj Aziji. Tako da stvari će se jako mijenjati ovih daljnjih par godina i treba biti jednostavno otvorenog uma i priznati da se neke stvari ipak događaju i miču na bolje. Da, jer porazom Orbana Rusija gubi još jednog važnog saveznika. Jel? Izgubili su Venezuelu, Siriju, Iran praktički sada ne može, da. Nije to, dakle, to je vrlo važno da Rusija, Putinova Rusija, što se vidi iz rata protiv Ukrajine, zapravo je najveća opasnost po Europu. Ali ljudi se... I to
ne samo sigurnosno, nego i civilizacijski i vrijednosno. Jer ono, na početku ste obojica govorili o tome kako desnica pa i dio ljevice podržava Putina jer Putin tu propagandno dobro igra. Ali je problem u tome da je trenutni ruski režim zapravo najkonzervativniji i ultrakonzervativan. To je država u kojoj postoji zakon o stranim agentima, dakle na tisuće Rusa javnih ličnosti proglašeno je stranim agentima, dakle petokolonašima, izdajnicima i tako dalje, koji su to je slično u Iranu. Da. Imamo situaciju da ljudi zbog verbalnog delikta, ako kažu da su za mir, da im je dosta rata, provjeravaju se, dakle možete završiti u zatvoru ako gledate neke ukrajinske portale, ili slušate čak ukrajinsku glazbu. Ima, dakle, čak je bio slučaj da je jedna djevojka završila u zatvoru jer je imala žuto-plavu kombinaciju na sebi, šta je neko odmah pretpostavio da je to iskazivanje nekog podrške Ukrajini. A s druge, ili onaj stvarno slučaj kad je otac završio u zatvoru jer je njegova malodobna kćer na satu likovnog nacrtala rusku i ukrajinsku zastavu i napisala mir. I on je završio u zatvoru i oduzeta su mu roditeljska prava. Dakle, s kakvim režimom se mi suočavamo? I to je ono što trebamo znati. A s druge strane, na stotine ili na tisuće ubojica, silovatelja su amnestirani jer su otišli na front i tamo rade to što već rade. A ovakvi ljudi, na primjer, završavaju u zatvorima. Prema tome, imamo slučaj da je LGBT zajednica potpuno i, kako bi rekao, izvan svih zakona. Čak je neka fantazmagorična međunarodna LGBT zajednica koja ne postoji, proglašena ekstremističkom organizacijom. Mnogi pisci su proglašeni ekstremistima. Dakle, evo, danas je Sankt Peterburg ostao bez interneta. Dobar dio Rusije ostaje bez interneta, što im se govori iz sigurnosnih razloga. Razne društvene mreže se kontroliraju. Vi ne možete više koristiti WhatsApp telefon, dakle ne možete Viber odavno ne možete komunicirati, dakle, znači, sa ljudima režima, u Rusiji. Dakle, režim očito osjeća da treba svojim građanima uskratiti apsolutno bilo kakvu informaciju osim one istine koju on sam prezentira. Dakle, to je i zapravo takav režim je u slučaju da, ono što bi se reklo, ne daj Bože, u bilo kakvim okolnostima uspije poraziti Ukrajinu, on apsolutno predstavlja najveću opasnost po evropske vrijednosti, a vidimo da, spominjali smo Mađarsku, ali spomenimo mnoge stranke Apsolutno. u zapadnoevropskim zemljama, AFD i u Francuskoj, u Britaniji, pa i kod nas, koje zapravo, ajmo tako reći, briju na te konzervativne
isto ih nazovemo pod navodnicima vrijednosti koje nudi Putin i zapravo žele nam postaviti jednu bizarnu tezu da rat u Ukrajini traje ne zato što je Rusija napala, nego zato što se Ukrajinci brane i zato što joj Europa, a Europa produžava rat jer pomaže Ukrajini. I to je nešto što apsolutno mislim da se stalno mora govoriti, zapravo na neki način razbijati taj vrlo vješti ruski propagandna mašinerija koja vuče porijeklo, ajmo tako reći, još iz sovjetskog doba. Znamo kako su u vrijeme Sovjetskog saveza, u vrijeme prije Drugog svjetskog rata, pa i neposredno nakon, zapravo ljudi, ne znajući što se događa u Staljinovoj Rusiji, u Staljinovom Sovjetskom savezu, zapravo bili očarani jer su padali na tu propagandu o sretnom životu radnika i seljaka. Tonči razbija mitologiju nuklearnog rata iz emisije u emisiju i neka on to samo nastavi i ovdje kod nas i drugdje. Ljudi se boje nuklearnog rata, ljudi se boje nekakvih ruskih tenkova koji će odjednom probiti nekakvu liniju pa će doći, ne znam, ovdje. Mi se trebamo bojati zapravo njihove pete kolone, njihovog specijalnog hibridnog rata, njihovih političara koji ponavljaju te narative i koji razbijaju Europu. Znači, nije stvar, kao što ste rekli, Orban, Fico, Babiš, Ruben Radev, Bugarska. Šta se događa u Rumunjskoj gdje je nekakav kandidat odjednom postao u drugom krugu je skoro pa je postao predsjednik. AfD, Slobodarska stranka u Austriji, Tommy Robinson, jedan isto lik iz UK-a, pa Farage. Lega Nord. Znači, koja je koalicijski partner Meloni. Da. Jer ljudi isto gledaju Meloni, joj, ona je sad dobra, ona je šaptač Trumpu. Ljudi koji su u koaliciji sa Meloni su prorusi. Mislim, znači moramo... Salvini, jel? Koliko je samo Italija... Malo... Gdje su ti SAMP-T od Italije, protuzračna obrana zajedno s Francuzima? Znači, ljudi se boje nekakvog nuklearnog rata, nekakvih prodora tenkova, a zanemaruju da jednostavno imamo izbore u izbore gdje su kandidati nekakvi prorusi. Najnovija stvar, nije toliko zapravo ni nova, već se to dugo vremena. Recimo Britanija, znamo da je Brexit nastao ruskim utjecajem, između ostalog. Nažalost, referendum u Kataloniji je također nastao pod ruskim utjecajem. Znači, mi svi ovdje simpatiziramo Katalonce, Škote, međutim, Alex Salmond je veliki Škot i se družio sa Putinom. Puigdemont iz Katalonije je, nažalost, bio ruski igrač. Oni razbijaju gdje god mogu. Da, politika destrukcije. Politika destrukcije. Inače, a recimo UK je, Starmer ne želi naglašavati da se on želi vratiti u EU, možda se želi, ali on zbog svog biračkog tijela... Ako pobjedi navodno drugi put, jednostavno Starmer je kao što... mandatu, on nije političar. To je priča, ne? Ali, nažalost, novi kandidati desnice u Britaniji već su izašli, znači, iz EU. Oni žele, između ostalog, izaći iz Europske konvencije za ljudska prava. A to vam je onda MAGA, imate opet MAGA spojnicu koja uništava europske vrijednosti. I sljedeća bitka, znači Ukrajina danas brani europske vrijednosti, a razaraju ih u isto vrijeme Kremlj i oni ljudi koji nose prevelike cipele, poput Marka Rubija, koji ja zovem Rubljev, ne zato što je on direktni ruski agent, nego zato što je beskralježnjak koji na kraju će uvijek raditi indirektno u korist Kremlja. Održao je nekakav kao fini govor u Minhenu, a zapravo se radi o jednakom govoru kao J.D. Vance, samo malo uljepšanom i gdje je otišao prvi put poslije Minhena u Budimpeštu, da bi opet, poput Bibija Netanyahua, dao svom ideološkom frendu podršku, između ostalog u razbijanju Europe. I to naši gledatelji moraju shvatiti. Amerika, MAGA režim, poput Kremlja, želi razjedinjenu Europu, prepunu nacionalnih interesa
nestabilnost na rubovima Europe. A Hrvatska je nažalost i dalje granična zemlja. Da. Da, Balkan kao uvijek potencijalno žarište u kojem zapravo stalno postoje, ajmo tako reći, Putinovi spavači, jer zapravo njegova politika, on je svjestan da i zapravo kad je ajmo se malo vratiti unazad, zapravo kad je Rusija, odnosno Putin, se okrenuo prema ovakvoj politici za koju zapravo na neki način nije imao previše razloga. Sjetimo se, Rusija je bila članica postoje G8. Imali su vrlo dobre odnose sa NATO-om. Konačno i sam Putin je rekao da u nekoj budućnosti Rusija bi mogla postati članicom NATO-a. Bio je dogovor Njemačke, Francuske i Rusije 2010. u nekom gradiću u Normandiji, Deville, mislim da se zove, gdje je bilo dogovarano da će se od 2010. do početi raditi na velikom, na slobodnom tržištu Europe od Lisabona do Vladivostoka. Da, to je taj normandijski format. Da. Koji bi, dakle, da se, razmišljalo se da se ukinu vize međusobno, Europska unija i Rusija. Gdje je zapravo ekonomski također, pa sjetimo se Sjeverni tok 1, Sjeverni tok 2, odnosi, ne Margaret Thatcher, nego Angela Merkel, koja je Rusima pružala mogućnost da zapravo bude jedini opskrbljivač plinom i naftom. I sve to je propalo. I sve je to propalo, između ostalog zato što su konzervativni krugovi u Rusiji sa Duginom, Surkovom i drugim ideolozima se bojali onoga što se Rusija u povijesti stalno bojala, a to je prodor zapadne civilizacije, gdje oni misle da su inferiorni da ih zapadna civilizacija može pojesti i da ruska tradicija onda pada u drugi plan. I naravno ono što je Putin onda žrtvovao, vidio je da ako on na sve to pristane, onda on ima 2 mandata. Da. Nema ih beskonačno. Nema ih koliko god on hoće, kako vjerojatno će vladati do smrti. Jel? Tako da, kakva god ona bila, prirodna ili nasilna. Jel? Dakle, govoriti da je Zapad imao nekakav podli plan protiv Rusije zapravo pada u vodu kad se nabroje sve ove činjenice, a ima ih još, počev od toga da je bile su olimpijske igre zimske u Sočiju, vodila se Formula 1 u Sočiju, nogometno prvenstvo bez obzira, i bilo je nakon Krima. Dakle, i to je Zapad, ajmo tako reći, ali sve to što progutao. I opet zapravo su došli u situaciju da su se okrenuli tom ruskom svijetu i da zapravo smatraju Zapad apsolutno svojim protivnikom. Zašto, na primjer, Vatikan i Ruska pravoslavna crkva nemaju dobre odnose? Upravo iz velikog straha dolaska katoličanstva i na područje Ukrajine i na područje Rusije. Dakle, kad si to naveo, ja bih ovdje moram spomenuti baš tu vjersku dimenziju, dakle odnos pokojnog pape Franje i patrijarha Kirila. Dakle, poznato je da je papa Franjo, ja bih ga čak nazvao mistikom,
jer je doista puno stvari pokušavao na jedan potpuno mistični način realizirati vjerujući u svoju povijesnu misiju konačnog nadvladavanja šizme iz 1054. Pokušavaju ostvariti dobar odnos sa patrijarhom Kirilom. Pa je eto bio i onaj čuveni sastanak na Kubi, i nakon toga papa na svoje iznenađenje vidi rat Rusije Ukrajine, vidi rusku agresiju na Ukrajinu. Dakle, prvi potez pape tog dana je bio odlazak osobno pješice u rusko veleposlanstvo u Rimu da ih pita ljudi zašto to radite. Mislim, to je potpuno besmisleno. To nije kršćanski. Nakon toga je Franjo odlučio imati videokonferenciju sa Kirilom u kojoj je Kirilu papa Franjo pokojni dao do znanja, da ga ljubazno moli da ne koristi termin sveti rat za rusku agresiju na Ukrajinu. Jer to nije kršćanski, to nema veze sa evanđeljem, niti sa Isusovom porukom, cilj je mir, a ne rat. Da bi godinu dana nakon toga, dakle u ožujku 24. Kiril sudjelovao na Sveruskom kongresu i izašao tamo sa zaključkom da je rat Rusije i Ukrajine sveti rat u kojem ima sveti cilj uništenje ukrajinskog naroda i ukrajinske države. Dakle, potpuno suprotno bilo čemu što je katolička crkva slala kao poruku prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. I kakve veze sa kršćanstvom. I nikakve veze sa kršćanstvom nema. Pazite, to je prvi put u povijesti da je bilo koja kršćanska denominacija, pravoslavna, katolička, protestantska, čak i ovi monofiziti koji su od Egipta preko Etiopije do Srednje Azije, niko nikad u povijesti nije neki rat nazivao svetim ratom. Da, pa kako je Ruska pravoslavna crkva i država Rusija reagirala na autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve? Prekinuli su odnose sa Carigradskom patrijaršijom, jel? Između ostalog. Da. I sama mala digresija, pa nastavi dapače, Vatikan, na primjer, ne priznaje Kosovo upravo radi toga da popravi odnose sa pravoslavcima. I to je greška. To je greška. I tu zapravo vidimo ono sa čim je Matija počeo svoj uvod u ovaj naš današnji podcast, a to je da jedan od velikih problema današnjih ratova upravo politizacija religije. Dakle, imamo u Rusiji, dakle, ekipu koja doživljava rat i istrebljenje ukrajinskog naroda kao sveti cilj, kao jednog svetog rata. Imamo ekipu u Teheranu koja brije na to kako je nužno dočekati nevjernike i kako se zapravo ovdje vodi rat protiv velikog Sotone i malog Sotone za opstanak islama. Imamo međutim ekipu u SAD-u, posebno Pita Hegseta, ministra obrane, koji spominje obnovu trećeg hrama u Jeruzalemu i koji smatra da će obnova trećeg hrama ubrzati Kristov dolazak, što je toliko blasfemično da jednostavno ne mogu doći sebi, jer je Isus Krist u sebi sadrži treći hram. Nakon njega je nekakva bilo koja vrtva i bilo koji hram su nepotrebni. Tako da imamo posla diljem svijeta sa ljudima koji pokušavaju kroz vulgarizaciju religije, kroz politizaciju religije opravdati vlastite zapravo vrlo prizemne političke ciljeve. Dakle, vulgarizacija religije, politizacija religije za prizemne političke ciljeve. I to je ono što je problem ove prve polovice 21. stoljeća. A imali smo vrijeme od Drugog svjetskog rata pa eto do ruske invazije na Ukrajinu gdje smo
imali povelju UN-a, gdje smo imali međunarodne paktove o građanskim ljudskim pravima, gdje su našim ustavima ljudska prava stavljena i ne samo u preambule, gdje imamo evropske osnivačke ugovore koji nam također govore o vrijednostima, međutim, neprijatelji slobodnog svijeta u prvi plan sad stavljaju vjere i onda imamo niz vjerskih ratova koji su nas doveli eto ovdje. A zapravo te ratove vode likovi, kao što je Tonči rekao, mislim, Pete Hegseth, to nacrtani lik iz crtanog filma, koji trudi se biti mačo, a zapravo se radi o alkoholičaru. Njegov šef, Donald Trump, kojeg ja često spominjem kao hodajući utjelovljenje svih 7 smrtnih grijeha, se pokušava predstavljati kao borac za kršćanske obiteljske vrijednosti. Je to užasno. Putin isto borac za kršćanstvo. Orban. Dakle, Orban također borac za kršćanstvo. Dakle, doista moramo više raditi na razbijanju tih potpuno krivih narativa koji po meni doista truju europsku javnu misao. Poštovani gospodin Vlado, malo se još približavamo kraju, ali ja bih vas htio pitati ono što ću pitati u budućnosti naše goste. Imam nekakvu svoju rubriku Mordor za neznalice. Da. Što je za vas Rusija u jednoj riječi, pa malo elaborirajte. Pa, nažalost, Rusija je danas zemlja koja, ili režim, bolje reći, koji je opasan ne samo za Ukrajinu i ne samo za Europu, nego za cijeli svijet, ali i naravno za svoje građane. Rekli smo o tisućama, pa čak i neki kažu i stotinama tisuća Rusa koji su pod pritiskom morali otići iz Rusije, među kojima su i mnogi književnici, druge javne ličnosti, novinari, glumci, režiseri. Dakle, neka ajmo reći, umjetnička ili intelektualna elita, dobar dio IT stručnjaka je morao napustiti jer se ne slažu sa ratom i sa onim kako režim funkcionira. Rusija sigurno jest i mislim na neki način ona bi trebala funkcionirati kao europska država, jer ona i geografski i zapravo na neki način kulturološki pripada Europi. Međutim, kroz mnoga stoljeća, a sada vidimo da je to dominantna snaga u Rusiji, radi sve da Rusiju i rusku kulturu, Ruse kao narod i sve stanovnike Rusije odvoji zapravo od Europe i da ni na koji način, da iskazuje jedan iracionalni strah od bilo kakvih evropskih vrijednosti. To su strah od demokracije. Tu ima jedna zanimljiva stvar zapravo što Putinov režim cijelo vrijeme sugerira i kroz obrazovni, i kroz kulturni, i kroz bilo kakav drugi sistem, je to da je demokracija zlo za Rusiju. I onda navode 2 primjera. Car Nikola II. Uveo je parlamentarizam, izbore, uveo je dakle nekakvu demokraciju i šta se dogodilo? Morao je abdicirati, pao je, bila je jedna revolucija, druga revolucija, kasnije su došli boljševici koji su stvorili onda novi imperij, na temeljima Ruske imperije, napravili su Sovjetski savez koji se raspao
zašto i kada? Kad je Gorbačov uveo glasnost i perestrojku, kad je pokušao demokratizirati zemlju. Prema tome, oni stvaraju narativ kod običnog, kako bi rekli, Rusa i zapravo stvaraju jedan režimski narativ da je demokracija nešto što zapravo nije dobro za Rusiju, jer u takvom sistemu Rusija dolazi u egzistencijalne probleme i ona je egzistencijalno opasna. Po sam opstanak Rusije, ruske nacije, ruske, kako oni kažu sada, ruske civilizacije, jel? Jer zapravo oni žele reći da je Rusija kontinent i zasebna civilizacija, to propagira Dugin, Surkov i ovi neki još drugi ruski putinovski ideolozi. A sigurno da je jedan od razloga napada na Ukrajinu ne samo taj da se pokaže Rusija kao imperijalna zemlja, jer počelo se govoriti šta je to, kakva je imperija kad Ukrajina nije tebi važna. A Ukrajina je ono što bi se reklo dragulj u imperijalnoj kruni. To je teritorij koji je uvijek bio neka vrsta tampon zone prema Rusiji. Rusi točno znaju gdje je Rusija, jel? Gdje počinje Rusija, odnosno gdje završava Rusija, gdje počinje Ukrajina, bez obzira što Putin govori niko ne zna gdje završavaju ruske granice. I Ukrajina je uvijek služila kao nekakav štit. Prvo da se s njenim teritorijem može trgovati i štit u velikim ratovima, kao što je bilo u Napoleonovskim ratovima, gdje je Ukrajina najviše nastradala, u Prvom svjetskom ratu, gdje se vodile bitke opet na teritoriji Ukrajine, u Drugom svjetskom ratu koji je najviše nastradao, opet Ukrajina, dobro, i Bjelorusija, jel? Nemojmo zaboraviti i Bjelorusiju. Tako da zapravo ono što sam htio reći, još jedan od razloga je taj da je Ukrajina uz sve svoje ajmo tako reći nedaće ili neke kontroverze o kojima se također može govoriti prije, zapravo pokazala da može i na tom području Sovjetskog saveza bivšeg, na tom području najdalje istočne Europe funkcionirati nekakva demokracija. Jel? Ukrajina je promijenila, ako se ne varam, 5 predsjednika, a Rusija je imala 2 predsjednika, od kojih je jedan 25 godina, Medvedeva ne možemo računati jer on je bio čisti lutka na koncu da sačuva mjesto Putinu. I zapravo postoje čak jedan otvoreni strah koji se mogao i vidjeti kroz ruske medije, da su se neki ruski danas disidenti pitali, dobro, s obzirom da je bliskost jezika, bliskost kultura, bliskost naroda, ukrajinskog i ruskog, su se pitali, čekajte, zašto oni mogu imati 5 predsjednika, a mi imamo ovog jednog te istog već tolike godine? Zašto oni mogu svako malo imati izbore i smjenu vlasti, a mi stalno imamo jedne te iste? I da je to također se ne smijemo zaboraviti kao jedan od razloga zašto je pokrenut rat i zašto je pokrenut napad i agresija na Ukrajinu, kažem, bez sad da idealiziramo Ukrajinu, ali u svakom slučaju pokazala se, pa i danas
vi usred rata i napada na Ukrajinu, za razliku od Rusije, imate neke medije, portale i političare koji se otvoreno suprotstavljaju predsjedniku Zelenskom ili nekoj njegovoj politici. Vi kad čitate neke portale kao što je strana UA ili neke druge, ostanete malo iznenađeni otvorenošću i kritikom s obzirom na to u kakvom se stanju nalazi zemlja. Točno, dakle, Ukrajina želi biti zapad, u sred rata imamo čak istrage korupcijskih afera, kritički se piše o predsjedniku, dakle, Ukrajina funkcionira kao demokratska država, Rusija je, nažalost, svjetlosnim godinama daleko od toga. Ja mislim da smo pretresli skoro sve teme za danas. Vrijeme jako brzo prolazi sa ovakvim gostima. Drago mi je da smo prošli put oko svijeta za malo više od 80 minuta i neka je tako. Bilo mi je drago što je gospodin Vlado bio s nama danas. Nadam se da ćemo ga ponovno ugostiti. Tonči i moja malenkost nastavljamo sa našim emisijama, sa našom zapadnom pričom. Željezna zavjesa se ponovno spustila nad Europom. Sada su granice nešto istočnije od ukrajinskog grada Mariupolja, Donecka, nešto sjevernije od ukrajinskog grada Harkiva i to vam je nova realnost. Hrvatska u takvoj novoj Europi treba biti u najvećoj brzini, u koaliciji najvoljnijih. Treba biti uvijek za slobodu i demokraciju i na ukrajinskoj strani, ne as long as it takes, nego as long as the victory takes. Recite sami sebi, recite svom susjedu, pobjeda, pobjeda, pobjeda. I onda će političari možda početi razgovarati o pobjedi, 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 a ne o pravednom i održivom miru kojeg će neka roda odjednom doneti, pa ćemo mi nešto se miriti sa teokratskim režima sa kojima mir nije moguć. Pozdravljamo vas. Evo, mogu samo još, jednu, osim što mi je bilo vrlo lijepo i drago i baš sam počašćen što ste me ugostili, reći da ono što se često čuje kad govorimo o Rusiji, mislim da je to potrebno reći, kad govorimo o agresiji, kad govorimo o Putinu, o režimu koji danas vlada u Rusiji, to ne znači da smo mi na bilo koji način ne volimo Rusiju ili ruski narod, nego ukazujemo na to što se na putinizam koji u tom režimu vlada, a mislim da na neki način ipak treba reći da stanovništvo Rusije koje pristaje na to, kao što i u svim drugim zemljama, kao što smo imali u povijesti, ipak i dio ljudi snosi određenu odgovornost, ali ono što se kod nas oni koji, ajmo tako reći, jesu ili daju nekakvu, gledaju ono što bi se reklo Putinu kroz prste, znaju reći zapravo da je to antiruska politika. Ovo sigurno nije antiruska, nego ali antiputinovska u svakom slučaju, da. Puno hvala, Vlado. Hvala vam, Vlado. Zapravo ja bih samo dodao jednu stvar. Uvijek moramo ponoviti, ovo nije Putinov rat, ovo je doista rat Rusije protiv slobodnog svijeta i Ukrajine i običan mali Rus snosi veliki dio odgovornosti. S ovim riječima pozdravljam vas do idućeg puta, bit će nekakvi novi gosti, bit ćemo ja i Tonči, priča sa zapadne strane ide dalje. Share, like, subscribe i vidimo se uskoro. Hvala lijepa.